Yemi? Oh, maşallah bırak yaxşı ekan turishlari mana. Uyratsa bo'lar ekanda tarbiya berib, buyursa mana. Qunan deb atat, Qunan. Hoppa, oho, assalomu alaykum. Oqirin. Qandaysiz? Densolig'ingiz yaxshimi? Maşallah, baykem. Turdi otlarni minetkesda, Assalomu alaykum, hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın kattalluvchilari, alıstan yaqindan görüp жатқан mekendeshtir. 22 fevral 2025 yıl Soquluq mal bazarına gelip, Жылқы bazardı. Görgüz beremiz. Mal bazarlar tarttık. Çekeden görüңүздөр. Videoga like baskanды unutpаңыздар. Мына ушул ат боюнча маалымат берет деген. Туган атын канча баасы? 200? 200 дейт. Азыр минип турат эле түшүп кетти. Bayke bunun yaşı qanday? Bunun malumat beriniz. 4 yaş, 4 yaş deydi. Yaşqa. Жазған асый болады екен. Үйірге түшік салғас па? Үйірге салынған емес. Салынған емес, Бұлағы? Енесі Полкров, атасы Чистокров. Атасы таза қанды, енесі Полкров дейді. Мынакей туғандар. Бардық денсаулығы жақсы? Жақсы, мықты. Жақсы, мықты. Қызыққандарға телефон номер айтасыз бі? Bilmem, mal отчат aldı. Balдар, Қаншаға сұрап отчат балдар? 150, 160. Ökönün ortasını verirler. Rahmat, Bayke. Aldın değil mi? Sodağınızı versin. Жақсы ат екен, 160 алып атат дейді. Бірақ жеген жақсы ат екен. Жаңа екен жазға. Көке туғандар, ушул жерде Россиядан келген мондай бейлер бар екен. Российский. Бұлар боз да? Боз. Бұның жаштарын айда кетесіз бе? Жаштарын? Жаштары 3 туған, 2 туған, 4 туған, ең ұлысы 5 туған дейді, қалғаны 3, 4 туған. Бардығы боз, Бардығы боз. 3, 7 баш екен, 7 баш. Мұнаке, туғандар. Совхоз Фрунзеде болады, бұл бейлер? Степнойда екен, туғандар, кешіресіздер. Степнойда болады екен. Боз бейлер издеген болса мұна. Россиядан келіптер. Азыр номерін алып берелі. Мына, көріңіздер. Арт жағынан көрем десеңіздер, мынакей. Алды жағы, мынакей, туғандар, мына. Мұндай тайлар да бар екен. Мұна номер айтасың беге? Сіз бағаларын қаншадан қойдыңыз? Bağları 170'ten 230'a çeyin. 170 min somdan 230 min somga çeyin. Noğu yaşıрақ şu baytalık şu etmek. Mına kişiler көп, көріп атышат, қарап атышат, туғандар. Şundaylarda izlegender bolsa, az nomerini alıp bereriz. Nomer var mı ken? Nomer var. Aytыңыз. Mına baykem көріп атат. Neme? Birden dele sata veresiz mi? Je, optan bu. Birden dele satıyorlar. Satıla veret ha, birden dele. Mına. Az baykem nomerini qarap atat, tuğandar. Sizler kanalda қолдап, videoga like basıp көрсеңіздер. 772 0772 15 60 66 36 Stepnoyda turат. Бүгін Soquluqda eкен. Momdayдағы тайлар бар екен, тайлар келді. Ушул жанакы бейлер боюнча башка номер, азыр тайлар башка номер екен. Ээси. Азыр сурайбыз мына тайлар боюнчачы. Көрүңүздөрчү. Эме маалымат берип койчу, канча баш бул жерде? Kança baş? 9 baş. Erkek urgaçı? 5 erkek, 5 erkek, 4 urgaçı. Rusya'dan gelgen ha? Rusya'dan gelgen. Bağları kanday bolot? 115. 115. Düşüp beresiň mi? Düşüp beresiň mi? 115 kemi var. Kemi var. Yakınırak ayta kaçırbay. 115 tane. Nomerini aytanda tuğan. 71 menen. 0771 menen. 46 26 47 nomerlerine baylanışıp Rusya'dan gelgen taylar eken. Çalıveresizler mınak. Dağı zakaz berse alıp gelip bereveresiň mi? Alıp gelip bereveret eken, he? Mına zakaz berse dağı alıp gelip bereverem deyip. Qaysı türü? Satılıp ketdi mi? Dançaklar var ekenle satılıp ketdi. Makul. Egerde kimdegi muşunday taylardan alam degen bir tuğandar bolsa mı? O, dağı var eken, dançaklar da var deydi. Jana nomerge çalыңыздар tuğandar. Mınaki. Biz sizlerge köprü olup bereli. Sizler çalıp alıp işletiniz. Российский bayke. Российский beken deydi. Mına şunday tuğandar biz köprü olup bereli. Sizler
çalıp alsаңыздар болот. Азыр оңой болуп калбады бу. Туугандар үйдө отуруп эле ишти бүтүрө турган болуп калды го. Канча сиздики? Семиз. 90'ga берет. 90-га берет. Мына. Жакшы. Канчага сурады базар? 85 lira. 85 сураптыр. Бербептир. 1,5 жашпы? 1,5. Рахмат. 1,5 жаш экен. Мына ат канча экен? Ат канча экен? 180 миң экен, 180 миң деп сурап атыптыр. Байкеси ат сиздики? 180 сурап атасызбы? Жашын айта кетесизби? Ekası bunu göster. Жок, сиз көрсөтпөйсүзбү? Ат экасы, Мынакей. Канча иним? Бас. 80. Эркекпи? Эркек тай 80 экен мына. Канчага соода болду? Чекчейген го бул. Канчага болду? 80. Я. 80ге бербей койдуңбу? Сен 80ге сурап атасың да. Канча сом соода болду? Болду? Эмет элек. Соода боло элек. Жакшы, эмеле келиптир. Экен. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен баасы? Экөөнүн? 58'den sonra 58 эркекпи? Ургач, 58ден сурап атат. Рахмат. 58ден сурап атат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Ой, ала башка да, биз башка. Баалар канча? Айтыңчы. bu 4'ün 45'ten. Төртөөнү 45ден. Буга тарс бересиз. 3 erkek. Бирөө ургачы 3 эркек экен, Мына тоору кашка ургач экен. 45ден тарс эле берем дейсиз. Канчадан тарс берди ана? 60'tan 5 öten urgaçı. 5 өтең ургачы 60тан экен. Şüpherem bunlar. Түшү бересиз. Буларды тарс канчадан бербедиңиз? 42'den. 42'den. Sodаңызды берсин, байке. 42'den бербей коюптур мына туугандар. Бээлери бар экен. Ээлери көрүнбөй атат го. Туугандар мынакей, байланган окшойт. Мына канча экен тууган? Баалары, тайларым. Bu 55. 55. Булар байладыңбы? Yok. Мындай эле. Чарбалы 55. Аркычы? 65. 65 дейт арканы. Чоңураак экен. Рахмат. Жакшы. Достор, Сокулук жылкы базарында жүрөбүз. Сокулук жылкы базары. Аба ырайы өтө сонун. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Жылкылар тизилип турат. Азыр бир тууганыбыз меникин тартып койду эле. Кана. Кайсылар? Bu taydan başlayıp. Мына тайлардан мына Bu taydan başlayıp. булар байланган булар. Байланган, сен- Этке ат көрүм экен, этке дейт мына. Бааларын айт жакын кылып. Taylar degen ne? O taylar. 65'ke. Bular degen 80'den 80'den 1,5 жаштыктар, Arka geçerek tay bolsu emege 65'ke. Кичиреги 65ке. Mo чоңдасы карайбы? 130 миңден. Семиз. Semiz 2 yıllık aslar var. Эки эли касылары бар экен дейт, казылары. Çiçekten alıverse olur. Номериңизди айтыңыз. Набыр дейт. 707 33 33 26 26 42. 42 номерлерine байланышып жылкылар семиз сойгонго, тойлорго кызмат кылат экен, Sat duruyorsa gelip da үйгө Макул. istek kılıp. Содаң берсин мына. Тартып кой дедилер ушул кишиңиз. Семиз тайлар экен туугандар. Кана өтүп кетейинчи. Кандайсыз байке? Өтүп кетейинчи. Иштериңиз ден соолуктарыңыз жакшы канчадан? 75 lira. 75ден. Эркекпи бу сары? Erkek. Эркек 75 дейт. Каразычы? Kara meniki Сиздикиңиз, Содаңыз берсин. Байке мардайым ушул жерде. Кара канча экен тууган? 60 эркекпи? Эркек 60. Өтүп кетейин. Жакшы. Дост. Ургачы байтал, 130 миң. Семиз. Ушул канча болду соода байке? Болду. 110 болду. 110го бербедиңизби? Семиз экен. Рахмат. 110го бербептир. Мына жакта бир эки тай турат да. Сынды эки тай. Азыр маалымат алып көрөлүчү. Оппа. Канча экен сиздики? Атын баасы. 140. Бу тайлар сизге карайбы? Кичине маалымат берип койбойсузбу? Жакшы тайлар экен. Буюрса онлайн сатып калышыңыз мүмкүн. Maskan tağılayın. Жа сизди тартпайм мен. Tanı bitti mi? Канча бул тай? Мына ушу жетелеп турган. 150 сурап атасыз. Жашы кандай? Paltaraş. Палтарашка. Эми жакшы аттарыңыз бар экен, таныйт да элдер сизди. Мына канча мунагыз? 170. 170. Бул Россиядан келгенби? Yok şöyle Ушул жерде туулган экен, жоон жолуп экен. Номериңизди айтыңыз анда. Сизди көп кармабайын. 550 mi? 550 менен. 04 46 04 46 05. Каерде турасыз? Район. Manas. Манаста. Болду, рахмат. Ahmet abi.
Manas'ta turadi ekan. Manas rayonunda, Manas ayılında. Assalomu alaykum. Aka qancha ekan tay? Qancha ekan? 105 ming so'rayapti. Mana ki. Erkekmi? Erkek ekan. 105 ming deydi. Yaxshi. Mana ki. Buni qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Taylar bağlari. 95 ga biray. Ekoni 45 qanchadan bo'lib qoladi? 95 ga qisqasi beradi ekan. Ekoni. Erkekler mi bular? Erkekler. 8 aylıklar ekan, yaxshi. Mana ol жерде да yaxshi at бар ekan. Az ma'lumot alamiz. Shul jigitdan. Qana berib urchi? Bunun yaşı qanday yaşı? 5 yaş? 5 yaş deydi aka. Ulağı tamay. Alloh, krasavchik. Butu qolu taza deydi aka. Uyurgachi? Taza salıngan. Uyurga salıngan. Uyurga izlеген bir tuğanlar bolsa, mana görüңүздөрчү мына. Toru qaşqa, ha? Jinni urat deydi mына. Barına jo boyu qancha chiqat ekan? 1.60 chiqat, Bul öz üstünde жылкы да, карабайыр. Öz üstün карабайыр жылкы. Taza buttары. Baası 200 ming so'rап ататын aka baaсын. Nomerini aytayım. 0554 menen 455 988. Qaysi rayonda bo'lasin? Belotskida bo'ladi ekan to'g'anlar mana. Bastırçı? Ay mana oldu rahmat. Mana Murat dedi, uyru bar dedi. Ulağı bar dedi to'g'anlar. Egerde kimde kim izlep жүргөн bolsa çalыңızдар azıqı. Attın iyesini. Dagı көрgөзүп бере беребиz biz sizlerge. Aldıda. Bu жерге байлап койгон, ээлери көрүнбөйт. Мындай сурайын десем. Байлап коюптур. Бул жерде да бир жакшы бар. Байкемдин аты бар экен. Байке мунун жашы кандай айтыңчы? Кунанбы? Машалла, жакшы экен кунан. Мынакей, сиздер үчүн эчтеке көрө элек. Эми? О, машалла, бирок жакшы экен туруштары мына. Үйрөтсө болот экен да тарбия берип, буйруса мына. Кунан деп атат, кунан. Бул өзү карабайыр эле да? Карабайыр дейт мына. Таза карабайыр. Канча сурап атасыз? 220 миң сом сурап атат. Сүйлөшөсүз, Кана номериңизди айтыңыз эми байкес. 0221 менен 33 0909, Кайсы районда болосуз? Полтавка айылында болот экен мынакей. Рахмат. Опа, о, ассаламу алейкум. Акырын. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Машалла, байкем. Түрдүү аттарды минет кесте, Бул жашы кандай болот? Жашы канча? Мынакей. Мынан жашы канча? 10 деген табырозу бар экен, достор. 15? 10 жаш дейт. 10 деп жазып коюптур, 10га чыгыптыр да. Баасы канча экен? Баасы 200 миң. 200 миң? Жакшы. Баасын мен билем. Сиз билесиз. Бул үйрү улагы бар бекен? Үйрү улагы бар. Номерди ким айтат, номерди? Номерин айтпайсың. Жакшы болот а? 501. 501, 501 64 60 70. 64 60 70. На, номерлерге чалсаңдар болот. Рахмат. Ана бастырың. Айт! Акырын. Аксакалды кыйнабагыл аксакалды. Мынакей. Аттар, ат канча? 350 дейт. Ке маалымат берип кой. Жашы кандай? Көріп отам, мен көріп отам. Сен ала алмасыңбы? Канча берип атасың? Көріп отам. Көрүп аттыр. Мына достор, bu жакта да жакшы аттар бар экен. Көк атты көрөлүчү. Тууган, ассаламу алейкум. Канча көк ат? 350 сурап атабыз. 350 сурап атасыз. Жашычы? Эки асы. Улагы үйрү барбы? Бар. Үйрү улагы бар экен. Жоон жолпу. Кана бастырыңчы нары бери. Көрсөтүңчү, көрөрмандарга көрсөтүңчү бир. Болду мынакей. Кайтың бияка, кайтың. Мынакей, бияқта золотойлар да бар екен ғой, сиркин. Мына салыңыз. Опа. Ана туғандар, bu yerде тамаша болып атат да. Сіз номер айтасызбы? Қызыққандарға? Айтыңыз, қана? 553 33 04 22. Бұл сода болды? 205. 200-ге бербедіңіз бе? Қаншаға бересің да? Ой келді бе? 300'den biraz koyup veririz. 300'den koyup veririz be? Үйрі улағы бар, ha? Boyu қанша шығады бойы? 1.60'dan biraz. 1.60'dan жоғары. Бұты қол таза? Рахмат. Қайерде боласыз?
Кайсы айылда? Николаевка. Полтавка? Қарабалта. Қарабалтада. Новый Николаевкада болот экен. Рахмат байкес. Көгат. Сиздикече? Золотой. 300 Жашычы? 5 жаш экен мынакей. 300 миң сурап атат. Жашы 5 жаш. Улагы? Бар. Үйрү? Номериңизди айтыңыз. 0500 менен 20 12 65 номерлерин чалсаңыздар болот. Мына 300 дейт. Мына кунамбы байке канча? Бышты. Хай байке сүйлөшө бериңиз, телефон сүйлөшүп аттым. Мишет этип эле коелу. Тердеп кетип тургу, тердеп. Бышты экен. Жакшы. Бышты экен. Телефон сүйлөшүп атат байке. Мына ушунда. Канча сеникиним? 160. Жашы кандай? 7 жаш. 7 жаш дейт. Улагы үйрү барбы? Бар. Улагы үйрү бар. Эмечи? Телефон айтасыңбы? Жаш бала экен, туугандар. Эгерде кимдеги алам десе, кана айт. 504 менен. 54. 55 90 а? Ушу номерлерге чалсаңыздар болот. Рахмат. Мына жакта бир чаарат, нары бер татыратып чабып атат. Маалымат алып көрөлү. Эгер айтса, сурайбыз. Бабайка, ассаламу алейкум. Чаарат канча? 130. Жашычы? 10 жаш. 10 жаш. Мынакей. 130 дейт. Бычылганбы? Бу жаныштык эмеспи? Өткөндөгү. Башка экен, 130 бычылган ат экен. Жакшы. Мына. Ушу менен видеону аяктайбыз. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз, туугандар. Сиздер үчүн кызматты кылдык. Көрүп лайк басып коюңуздар, жөн көрбөстөн. Эгерде сиздер дагы ушундай жылкы, тай, тулак сатам деген бир туугандар болсо, биздин номерлерибиз бар, реклама аркылуу чалсаңыздар болот. Мындай күндөрү 0707 388 350 номерлерине байлансаңыздар, WhatsApp бар туугандар. Чалсаңыздар болот. Чыгарасың, э? Буюрса чыгарабыз байке. Мына туугандар, мына өзүбүздүн аксылык жигиттер экен. Ала бука, аксы. Жолдун моюнларына жен таштап кете бересиңер, а? Кош төбө, кыскасы бардык жакка жеткизет. Аксы району боюнча. КамАЗ Сокулук мал базарына, мына туугандар көрдүңүздарбы? Ала бука чейин барат экен өзү. Ала бука. Чаткалгачы? Чаткалга акчасын төлөсө барбайсызбы? Барат. Акчасын төлөсө барат. Чаткалга чейин барат экен туугандар. Азыр номерлерин айтабыз. Мондай КамАЗ 2-3 КамАЗ бар экен. Ала бука аксы деп турат. Ушулар да көргөзүп коелу силерге туугандар. Эгер чын ала бука аксыдан көрүп аткан болсо, Бишкекте мал бар эле десе, мына ушул жигиттерге чаласыздар, баасын келишесиздер. Кудай буйруса аманатыңыздарды жеткизип берет. Койлор да жүктөйбүзбү? Жүктөйт экен, 2 этаж. Койлор жүктөлөт экен туугандар. Мынакей азыр КамАЗдын алдынан да тартып көргөзөлү. Мына ала бука аксы жүктөп коюптур уже. Дагы эме кылса болот. Жүктөсөңүздөр ала бука аксыга. Кана сиздер үчүн көргөзүп, номерлери бар алдында. Көргөзүп коеюн туугандар. Номерине чалып, байлансаңыздар болот. Бишкек аксы ала бука 0704 14 94 24 номерлерине байланышып, ала букадан, аксыдан көрүп жаткан бир туугандар чалсаңыздар болот. Токмоктон деле ташый бересизби? Ташый беребиз. Токмоктон деле ташый берет экен. Сокулу, Карабалта, Ооба. Мына ушундай. Достор, лайктан басабыз. Бөлүшүп группаларга таштап койсоңуздар, машина издеген бир туугандар, КамАЗ издеген бир туугандар болсо, группаларга бөлүшүңүздөрдү унутпаңыздар.